Izina rya Yesu yera kandi agororotse dukoranije turabaramukije amahoro mwese ga yewe Yesu nashimwe kandi Yesu nabahezagire kandi kigumije baraturubikanye indamukanyo nimuzakire turaba abajambo y'Imana kongera kwiyo tumaze kuronka ngaha aha muri Zaburi. Mana ishimwe cyane kandi Mana ihabwe icyubahiro yoyo irazi integuro nziza yaduteguriye aya majambo y'Imana egome tukisabugwa bw'umutima nanjye mu majambo Imana yampaye iri jambo ririmo Brabe jambo y'Imana ringaha muri Zaburi ya 51 abariho dusoma duhere kuri uwo murongo wa mbere nimero z'urupapuro hepfo 647. Zaburi ya 51 hajya ku murongo wa mbere inomero hepfo 647. Ndagiye gusoma mu izina rya Yesu. Ngirira ikigongwe Mana kubw'imbabazi zawe kubw'isinzi ry'imbabazi zawe usibanganye ibicumuro byanje unyuhagire rwose ukugabitanya kwanje unyuze icyaha cyanje kuko nzi ibicumuro byanje icyaha cyanje cyama imbere yanjye na ntaryo ni wewe ubwawe nacumuyeko nakoze ikibi mu nyonga zawe byabaye bityo kugira ngo uboneke kugororotse niwavuga kandi uboneke kuroranya niwaca urubanza raba nabumbanywe ukugabitanya mu byaha niho mama yabyariye raba ugomba ukuri hirya mu mutima mu bwigobeko bwabo uzomenyesha ubwenge n'aya majambo. Aho turabonye amajambo y'Imana yongeye kuyo tumaze kuronka ngaha majambo y'Imana yavuzwe kubw'umutima cyane hanyuma nanjye murabona yuko n'iri jambo ririmo mugonga turabona yuko iri jambo uyu muntu w'Imana yarivuze Imana yo mwijira imaze kumugirira ubuntu hanyuma rero akumva icyaha yakoze ko ngoma ndababwire yuko burya kwemera icyaha haba ku mukuru haba kuri muto byose biragoye kuko ubundi navuze burya ngo kwemera kabi biragoye uzosanga abantu benshi kugira ngo bemere akabi harinda kuba egome imanza hakaba n'ibihano akamara igihe kinini abyanka urubanza rugacibwa bakananirwa bakazorusubira hanyuma ku munota wa nyuma akazoteba akemera. Ngaho nagomba babwire rero yuko icyaha kiragoye kwemera ko ngomba ndababwire yuko niyo mu makoraniro barashobora gukora amanama bakavuga abantu bakora ibyaha mu buryo butandukanye n'abasuma bakabavuga mugabo nagomba ndababwire yuko muri uyu mwanya bonyere baba bari ngaho mugabo usanga atanu bavuga ngo ibyo byose muvuze nanjye ndi kuri uru ruhande bose bakomeza bavuga yuko izo nkozi z'ikibi ziratorobeje batumariye imirima batumariye ibitoke kandi ugasanga mu bamaze imirima n'ibitoke n'uwo nyine ariko arabivuga na wene mu arimu uriko murabyumva yewe hariya mu isoko ryera hakoreye igihe kirekire gahigozi hanyuma rero hari abasuma benshi kandi benshi twari tubazi kandi natwe bari batuzi mugabo iyo yumvise umuntu ngo baramwibye kandi mugenzi w'umusuma nyene ariwe yibye uwo muntu yacagenda agahoza uwo muntu amubwira ngo humura niko bimeze agashira ko n'irindi cyane ngoma ndarivuga akavuga ngo imihimbi yo ngaha imihimbi yo ngaha niko imeze wa mubyeyi mugabo hari n'indi jambo yaca
yambwiye ngo none ngo bamutwaye ngahe akayamutonde hanyuma agaca amubwira ngo none uwo nkiki kugira amaze kuyakurabira abasuma bayamutwaye none ubwo yajya kurondera abasuma bayamutwaye atabazi none kuko hajya mu isoko bunyabakwivye ugaca umenya umusuma yibuka bwira ati ngwahari yewe barangije by'ukuri nta kintu bumfasha aramufasha kuko bajya abasuma ngo bandababwire harimo abatware harimo abakuru hakomeye harimo uvuga ati genda mwese mukore muza murazana ngaha nza kubahera urumva rero yakoze rero we yibye rero araza aho baza kubibika utubona nyamusuma abikuzaniye ngo niwakire mu muzozi uraraba kugira ngo ibihimbire yo ngaha ngo kunyene imeze muko nawe ari mu murongo wabo nyine ndikudamuze uriko murabyumva yewe aho turi kwijambo rivuga yuko Imana yo mwijuru ngoma ndababwire muri uyu mwanya nanjye ijambo yampaye harimo ijambo rivuga umutima ngoma ndababwire yuko mu mutima harimo ibintu byinshi cyane ngoma ndababwire naho utunga ibintu bike mu nzu mugabo mu mutima usanga hari ibintu byinshi cyane kandi umutima uhera mu gitondo gushika ku mugoroba umutima umukora no mwijoro umutima umukora naho umuntu asinziriye umutima ntusinziriye umuntu arashobora kuba ari ngaha mugashikanwa mugabo umutima ukibwira ngaha ukigira ibujumbura ugatembera ukabura n'ibintu ibujumbura ukawuzana ukabibera ngaha ibyo birashoboka yewe bijya bita kurota uriko murabyumva yewe umuntu arashobora kurota ariko aragenda akaramukanya n'abandi umuntu ararota ariko aragenda inkikaza kumuseka cyangwa umuntu akarota abasuma bariko baramungururana yugara urugi ugasanga kajya kantu gakingira urugi agasanga urugi agugaye rusohotse hanze ayo ni amakuru akomeye cyane aho rero n'umutima uri kuragira gute uba uri kurakora mugabo umuntu ariko aragira gute yiryamiye umubiri wibereye ngaho turi kumwe yewe nagomba nababwira ijambo mbisengere Imana igomba twibutse ibintu twabise mu mutima atacyo tuzotumarira kuko umutima ko tubyumvise urabika byinshi murazi yuko Dawidi yagerageje gukora ikintu bita kwiyubagiza kuko burya ngo ndababwire yuko burya hariho kwibagira no kwiyubagiza kuko umuntu arashobora kwibagira ikintu koko mugabo umuntu yiyobagiza ibintu agize gutya ni ukuri kwiyobagiza rero Dawidi aragerageza kwiyubagiza rero yaguye mu mutego yabibonye yaguye mu mutego arumva ati uyu mutego tuwuva mu gutwa Dawidi murazi yuko ari umuntu w'Imana yari yarahezagiwe n'Imana yari yaratoranijwe n'Imana eka Dawidi mu bantu bahezagiwe yarimo mugabo ngomba ndababwire waba barahezagiwe uko uri kose icyaha kikuguyeko kugira ngo ucemere uzaba ari ubuntu bw'Imana kuko ngomba ndababwire yuko ari n'umuntu ushobora gukora icyaha naho bomukubita akavuga yuko icyo kintu atacyazi akarahira turi kumwe yewe ngaro Dawidi rero aramenya ko yaguye mu cyaha aranga kucemera amaze kwanga kucemera arongera uburyo yobisimanganya ngo ntibimukurikire acahamagara egomeye umushinga nawe bakoranye icyaha araza aramaze amakuru yo ku rugamba turi ku ijambo rivuga yuko uyu mwanya Imana igomba twibutse ibintu twibagiye mugabo biri mu mitima yacu kandi nutabyibuka Yesu natabikwibutsa bizokubera inkoramano rero murabyumva yewe ngomba ndababwira yuko Dawidi araguma ngaho rero turi kumwe yewe arahamagara Uriya ati ubu nyene ni byiza woshobora gukubitira muhira hama akazosubira ku rugamba Imana iraraba ati ko wabyiyobagije nanjye sinakwemerera nanjye yuko bikuvako ko ngo badababwire yuko burya ngo badababwire yuko umuntu yagize ingorane ahandi naho bavuze ngo niyo umuntu yagowe ngo n'ibyatsi biranga kumuyisa uyu muntu yarabete ntibitahire muhira mugabo Imana ati inje gutangira rero uyu mwami akurungise hariho ibyo ariko ariyobagiza nanjye sindabyemera ko ngo badababwire niwiyobagiza murase niyobagiza Imana yo mwijuru yoyo ntiyiyobagiza kandi Imana yo mwijuru ntibyibagira kandi twebwe twese tubigaha imitima yacu twayihawe n'ikigaye Imana yo mwijuru yaduhaye imitima twebwe twese umenye ko umutima
wawe rero n'ibikorwa byawe ukora bica bigenda bikandika hariya mu mutima mbere ngo ndabwire yuko n'umuntu mu gukora neza cyangwa gukora nabi bihera mu mutima neza suko narega yemwe turabona rero Imana ati natagire rero ibyo wakoze kushase uko bikuvako utebeye kubyihana ntibizokuvako Imana ishiragenda ibwira Uriya ati nturebe ngaho Uriya iryamire ngaho nyene Uriya ariryamira amaze kwiryamira umwama ajyana mu mutima ubu rero wa mugabo yatashe muhira cyaha nakora umukira zimanganye nagomba ndababwire yuko bantu b'Imana ko kwihana ni kwiza ko ngomba ndababwire cyaha wakoze ni wakihana uzosubira ku inshuti y'Imana aha rero uyu muntu uyu yawe geraraguma ngaho ngosawa ubu Uriya aragiye muhira cyaha nakoze bigira biyegetwe Imana irarabatu kuso kubyihana kubwo no kubiyubagiza umwama agere barabyukuruka mu gatondo ariko aragamagamba asanga Uriya aho abateramiye bari asanga nawe iri hari umutima ubwira uranga mugabo Uriya sabwe wewe ndakubwiye titaha muhira ego nyakuba none aha niho washimye kuruta muhira Uriya ati kibona rero gutaha nyakuba mbona bagenzi banje bari ku rugamba ndabasizeyo ngorane ahubwo icoroshe numva nosaba nyemerera nsubire ku rugamba nayo muhira ntawe ushaka kujya kandi urugamba rumeze nka kujya umwami aragira amagogo araraba ukuntu amuhendahenda umwami aragerageza amahirwe yose ngo aranamuhera Uriya Imana ati nahariko araguhera nanjye nkumva nanjye guma ngaha nanjye Uriya guma ngaha turi kumwe rero hanyuma Imana nagomba ndababwire Imana iraraba ati rero reka Dawidi rero kugira ngo ndabimubwire ndamufashe ndamutabare kubw'imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana burya ngomba ndababwire ko umuntu w'Imana n'imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana muri ibyo yaremye ngo siko nari mwiza habanaba ngo n'ubu nagiriwe n'ikigaheri aha rero Imana ihamagara uwavugishwa nawe babita ngo ni Kamenya wa Dawidi nyene yitwa Natani ndagutumye genda umbwirire Dawidi ibi n'ibi uyo Natani acagenda mu izina ryake agenda mu izina ryake yemwe hanyuma rero arasaba umwami amaze kumusaba umwami kigenda asabye umubonano hanyuma rero nagomba icyo ndababwira nyakubahwa nagomba munshire ku rutonde rw'abasabye amajambo y'umunsi maze umwami iti amajambo ndaza kuyaguha umwanya ndaza kubaguha turi kumega yemwe hanyuma muri kukigira mugira tero nyaguhoraho mwami egome aha mu gihugu cyawe ubona egome nukuvuga harimo ababi n'abeza egome harimo abakora neza n'abakora ibibi egome none rero mwami nagomba ndakubwira ibintu byabaye muri iki gihugu egome hari umuntu yari afise itunga ryinshi ndetse yarakenye egome intama nyinshi egome hanyuma rero uyu muntu agenderwa n'umushyitsi umushyitsi kugira ngo atore intama imwe muri iryo tunga ryiwe agenda ku muntu w'umworo w'umukene yari afise agatama yaraza mu gikiriza aba ariko atwara abagira nyamushyitsi aba ariko amuza Imana umwami ati ati uwo muntu nawe utaraheza ijambo uyu muntu ni inkozi y'iki uyu muntu mu gukora ibibi ntawe binganya muri iki gihugu mbere ku muriro mu isi yose uyu muntu ni inkora kibi rego uyu muntu rega no mubona gute Natani aranuma turi ku ijambo kugira ngo umuntu afashe wewe ibyo yirengagisha ijuru ry'Imana turi kumwe maze Dawidi arababazwa n'uwo muntu uko none maze Natani arunga muti erega nyakubahwa nawe ari ku mutima uyu muntu nari kure navuze ko ari muri iki gihugu erega nyakubahwa urantunga ndarivuge n'ingoga kuko igihe mu gihugu abantu bameze nk'aho bakora ibyaha nk'ibyo agatamba nk'ako n'intama zibwamo ukuntu zingana n'inka zibwamo ukuntu zingana agakora gutyo ndababaye Dawidi nuze natanditse kanongera imirindi yakubahwe kandi ncameza kandi ncagenda ego yari ngo guheze bwa uyu muntu ndumva yuko bitagira gutyo ibyo bintu ntibyohera ngaho hanyuma rero kandi uyu muntu akwiye kuriha Dawidi uwo muntu akwiye kuriha cyane
naho umuntu naho yohwena yohwena ariko kugira ngo ndabwire kugira n'akayini kabundi karagororoka aho bibakamara cyangwa hose abantu bari usanga bavuga amakosa y'abandi cyangwa ububi bw'abandi mugabe byabo ntabivuge hari umuntu ubona ngenda niyamita ngo jewe ndi mubi yemwe hariho murumva jewe ndi mazi y'ikibi yemwe hariho murumva yose romba aragira mutakabiyegeza ubwo yasanga bari baravuga inkozi z'ikibi ngo niko bameze kandi kuri byaje abagire muri ako ngangari uyu bihimbiri niko imeze ngo yatorobeje kandi umusuma naho bo babamwibye we arusha n'abandi kubabara bo batuma rero baraye bankwaye intungu kandi nawe ku mugoroba aza kurondereza abandi nibo murabyumva yemwe natangire kavuge rimwe erega nyakubahwa mudasize guca bugufi imbere yawe egome erega uwo muntu ni Imana yanumye ngo nize kubivuga erega uwo muntu ni wewe rega dawe yaranezerewe turi dusenga Imana Dawidi aracavuga ngo girira ikigongwe bana yacu soko rori Dawidi rero Imana yamukebanuye arabonye kweshubuye arabye kweshubuye ku Mana nta handi ajya kuburana ntajyanira he ubwo Dawidi avuye ati reka ngende gusaba imbabazi Imana dusenga Imana buri mwanya ngumasabe umuntu wese azi ibintu yirengagije simuzi ibyo yibagiye umuntu afise ibyo yirengagije ishengero ry'Imana ngo ndabagire yuko nta muntu ari ishengero ry'Imana ayiyobewe yuko kunywa ari icyaha kunywa inzoga ari icyaha kunywa itabi ari icyaha iwacu hari umuntu yanse kwirengagiza kandi baramurigirira ikigongwe yibye imyumbati barazana imyumbati barunda ngaha bazana n'ibikotikoti yakuye nyene ejo barunda ngaha abandi baterage imyumbati barayiyibye acanagenda nawazana ibikotikoti yarunda ngaha ngo nakidondi barayiyibye barunda ngaha imbere wamo abibwe imyumbati wose muri iriki n'abayibwe mu rushana n'ayabayibwe mu shihezi baza barunda impande yiwe hanyuma nawe yababosha muri naho nyene hanyuma rero abashinga ntari nuko baca baraza bariko ga ngo uzuremera wegome ngo n'ibikotikoti vya makuyu wegome baza baruzana barunda ngaho muraroha ico uriha nyamura ijambo yishwe ngo none ko nafashwe ngo ninavuga ko ntiba atarike n'ibyo ngo baranyemerera ngo ko nafashwe reka ndavyemere ngo nambabanyisha nambabanyira ikigongwe ngo mugabo reka ndavyemere uyu muntu nabishara korana uyu muntu yemeye yuko ibi byose yari babitoye kandi utabitwaye reka tumubabare kuko umuntu bace bagira gute bashe bamubabare turi kumwe rero Imana rero igomba kuri hirya mu mutima wawe kuko mu mutima wawe urafise ibiriyo ibyo wakoze byose nta na kimwe wibagiye ahubwo uriko urabyirengagizako nagomba nababwire turi dusenga Imana ngomba sabe muname wese unama umwe wese yibaze ibyo yirengagije umwe wese yibaze ibyo yakoze mugabo akabyirengagiza kandi naho mwirengagiza Imana ngo yiteguye gushishimura abantu bose bari barengagiza tugomba duhamagare abagomba kwibuswa n'Imana baze kwa Yesu abababane mbega Yesu ko agomba gutanga imbabazi agira neza abo bateze agira neza turaturana babazi ijambo Yesu atanga imbabazi agira gute bene wacu turahamagaye irembo ry'igihugu amen agere inzira ijya kwa Yesu inzira ijya kudutabara turahamagaye abagomba kwihana turahamagaye abafite ibyo barengagijeko Yesu agomba kubwira imbabazi ibyo barengagijeko Yesu Mwana w'Imana nzima abikoropeshe amaraso yiwe Mana ibafashe Mana ibagire neza cyane abagomba kwihana abanyoye inzoga abafise inzigo abafise urwango abafise igono abarara baratukana abagabo barara baratuka abagore abagore nabo kandi n'abagore batuka abagabo abana barara baratwana nagomba sabe muri uyu mwanya Yesu n'umunyembabazi nagomba ndababwire n'ubu ari ibishoboka shengero ry'Imana nimuname musenge Imana umuntu wese yibaze hamwe mu kunama
amukoze ikintu cyiza cyane unama mwibaze ko uzoshishimurwa n'Imana n'ibintu bigoye. Imana nyamana ngo iragushishimuye n'ibintu bigoye. Ngo masawe muri uyu mwanya habe kunama umuntu wese yibaze ati Imana ndasabye ndabire hariya mu bwigobe bw'umutima, hariya hirya mu bwigobe bw'umutima, hirya nibwo bari bagiye. Yesu nakurabire Mana idufashe, Mana itugerereza cyane n'aya majambo, Mana ibafashe, Mana ibagereza cyane. Mwebwe wese turasangiye Mana yo mu ijuru nibahezagire. Bandanya muze mubari mwisi nta ugororoka kandi nta mu ijuru turagushima indirimbo twarukenga ahantu n'amajambo yawe. Urakoze mutabazi mwiza n'ubu bandanye kubana natwe. Urakoze kubyemeye, urakoze kwadukoranije, urakoze kwaterera ibintu tukavuga, urakoze kuguruye amatwi tukumva, urakoze kubyumvise. Byose tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu.